Nyuma ya gikuo kia mugambithania Monica Kivuti uroratere uturo wawe ni nyuma ya kuringwa risasi kotini akuruta ugambi wawe riu ni kuonekanite kirishano gikinene kirirwanyirwa ugambithania ngwataniro ya agambithania niyo KMGA ni yanirite gutirwo kwa magamba kiumia giki kionthe ni kenda kuba thirikari kanyaga kuongerera ukaria kotini na bamwe na ugu mugambithania munene Martha Koome na binyiritie ati koti ikethirwa ichokera kuma Jumatano ontutigite atumiri makoti na kirigishanio gikinene munene wa Boris Japhet Koome nawe narekeretio barua ya kiri nyomba cia ntito akiuga ukaria ukethirwa ukirikithwa kiri kotini. Inspector munene wa polisi Japhet Koome leo nanenkanite wira ni kira rutingo gibonde bagitengo gya koti ati pakanenkra wekale bwa kwigana kagita karia bakurutango gijao bobo bukejaga kiumya kimwe nyuma ya mugambithana koti ya Makadara Monica Kivuti kwithokero ni inspector wa polisi wa Londiani Samson Kipchirchir na gotigwa agweritwo thoku utoro bwa Monica Kivuti bugekinyaga muthia agitiritirwa thibitari ya Nairobi. Rais William Ruto na nyuma ya gusokela kumandia Italy ni ya Switzerland ni ajukite kanya kunenkanira apology yae kiria sore nja Monica amona rutingo gibonde ba koti. Rais William Ruto kiuga kuthieteria kana kwithukira rutingo giba koti ne wekinae na kuthikie nyume na watho. Rais William Ruto kiole gitengo jia wekaria gutigira rutingo giba koti ni bakunenkera wekaria bwa kwigana bobo kithijaga na mbele kiama kiagambithene ba koti nikianirite gutejanira utungata bwao kwa mbere muthenyo waru na kuga bakathithia maandamano muthenyo wena kienda kwinyire thirikari itigere bena wekaria itagaria lile liagambithene baba likimenagirwo na inya nene ni mawakili. Jaji munene nawe Martha Koome gwitukira walaniria na ndiki banteto na ugitotungata bwa koti bugatejanirwo wake muthenyo waru kienda kwa gitio Monica Kivuti na bakethiro bagisokera muthenyo ethatu giutate na migambo ya kiama kiagambithania baraba ugite mugomo ukethiro kithina mbere kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.